Moilan aside kunyak news kay pona ya bu ngaulan awang ne chaidem na tinyi bu awang pa news me hongni bu han me tima bu tibu ba me au nausini NNCN GPRN ke nike group kay phoyang tai bu cheng me mini ceasefire monitoring office me imane meeting ya bu ngoyang ki ane mini bu meeting me yoy chan ma bu katalan hatau ki ombo ngoyang ki ana hatau sai ji ba tima bu au yim di me Mabu Tribestan Jimyang Justice Tawlak Chingna Mabu Katalan Payang meeting ya bu ngoyang ki Dibu ba me Nausini Poyang Taibu Jingma Hado Poyang Taibulan Aneo Imane de action lak chingna ane Polak Chingna se Ceasefire Monitoring Chairman de Iman Polak Chingna Ngaubu se ina Mini bu meeting me public lana mongbu ki meeting gi so pu chingna miya Timabo mabu public lan hadu kiye mo patabu hado ngaulan o chaye tamna ano yalak ba hado police lan ibwa hado nausini phu chengma hado screen me phayang ngobo kada ni cha kelonser si inang ibai boibu kada cha emni pholak chingna se police lan yamya ngona ane public lan de ibwa hado kada ni phok ponemeng ma 50,000 phalak ane alam lini ngau lini lek na yimeng lok chingna iman lo anglak under control anglak si ipu ngawo chaye tamna ane emni tawbo nemeng ma ato ma nyan yang ngobo contact number me iman the call nemeng passe timabu police lana ipu ngawo hataw punga tamna ano yalakpa mini October 14 ni Boka police lan kaye 31 likes 49,800 ato ki trucks suspend chakpu nyuime ato ki trucks chagawan bu ngaulan moilanda ponga temna tinyi bu kunyak news sato malak nang chai bu laibu noman asai de kawang anyai moi manfa